Siyathandaza nje bazalwane kunovesi la elisencwadini kaMateyu noma before ngisho ivesi siyabingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha umuntu kaNkulunkulu uMphakhisi nonkosikazi wakhe ngicela sibashale izandla egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. All the men and women of God akhona phakathi kwethu ngicela sibashale izandla bonke abantu abakhona egameni likaJesu icala necakazi ngicela sonke sishayele izandla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kunaleli izwi lesencwadini kaMateyu chapter number 12 verse number 29 lithi ubani ongangena endaweni esiqhwaga haleluya engaqalanga kuqala wabopha isiqhwaga bese thatha izinto zakhe haleluya. Ngiyafisa nje bazana sike sithanda semtshela ukuthi muhle haleluya sibophe na wonke umoya khona wonke umoya wendawo. Siyazi suke endaweni eningi bazalana desesenkingeni la there was looting khona izinto eningi ezibe khona ezikezenza eSouth Africa yonke yanyakaza especially kwaZulu Natal haleluya ke Gauteng bazalana sikhona into esingayenza singaye simtshele nje uNkulunkulu sike sibonge ukuthi sikhona siyaphila haleluya sike sibonge nje bazalana sike simbonge nje mhlawumbe 5 minutes oqala sike simtshele uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu siyabonga